Kayeng Kashari DR Kharbeteng Additional Deputy Commissioner Judicial East Khasi Hills, haka arterik jeliu arjar arpesan, kalarai penrem ya kilaingot kirunar, dakabaset patok hadu arpos nem kenti, namar kajingdon keti haka kamle beijot kenhun, ne gang rape. Kini kilaingot kirunar kiblasyak rai penrem kidei kibalatip kerteng kum Umar Welo lawai, u Elip Singh lawai, bat u Rakesh Marbo, kiblasyak kem halor ke kes bala register hapo Mauring Keneng Police Station, haus tem arja arpuar. Kini kirunar kilasyak pengat hapo ke kendon, laispa arpulai kabaya dei bakajing penken mau, laispa sapulai kabaset kot jubor, bat laispa nyupun riudi kabalik beijon, ong Superintendent of Police East Khasi Hills ubak Vivek Sim lingba ukurwa hakasing palai. Kayeng Kashari kalau hukum ru banset patok yaki shisnem hapo kekenhun laispa arpulai bat laispa sapulai IPC bat arpos nam haringkat kekuna kaba marshilak tingka hapo kekendon laispa nyopun riudi. Lada kimla ban siu ya kan kekuna kini kirunar kin haban syong tam hapatok nakabenta arbenai ulaong. Ya kan jingja la pelong jing tokit daka Women Police SI KD Sangma kabadan mentah hapo ke Directorate of Infiltration.